Myntri ke Tnat Social Welfare ubah polling do hne ke sengin kong ula Aiti ke song chingi rap khatsan lak tengka sya ke maulai tahun dorbar na ke Bynta bante ke center Ïakhun persya ya ke jingkerni drop ba pol Aiti ya ki kot kisla jong hne ke song Pisa ke bakot khatsan lak ribusan hajar aspa perpusan tengka sya presiden ke MTD ubah herlam bokwar ha ke jingdon rengkat kinong yalam ke MTD bat ki head officer sarkar haba keren ha ke jingalang ba pol laong ba ke ne ke song tengka kedai kecing ai ha kawat ke baar ya ke MTD bahkan yo bantai pendep ya ke center kaban ai kecing sumar ba kecing ya selok ya ki kena ki bakwa ban kelano na kecingop ha udrop installment Tekmentan belum tercatat. Polling do Chief Minister ki bala shim ya ga proposal li jing part ki jing pinya rap lem financial assistance am tar jing ni jali kam dei ka kam pasuk ni mo tom ba ban ron ni ka kam nama le sing ibu ki ka kam dei ka khadu hi monitoring dei ni mo tom ba na ka por se ka por ki kendu ki ni ka pangin meeting ka por i kendu i dikna i hab le mi bet ki hab le ban ai men sim ki ka long ka kam ba shim se ka bor ka so ki jing i no ki kam snong tiga long actually ka extra burden ni habang ship ngi ai ko play government kasu thu ekata ba fi encourage ni ba ngi ki next phase bi ya mata jo ni ka treatment ngi long sa counseling in play ka counseling mata mola petropom ka long center ba di kena ki wan biang ba ngi persyang pada ni ba ngi installment bu government ga ai ba acquire no ka nu jaka bi set no center ba long permanent ba ban chulong makeshift ni mo kwa ba long permanent ki don ki snong tai le ngom mo to ba le se indon galat ng kerpat isnang belum jaka bi ai no bi set up ga wika permanent center di matang ni kam bakani le se bakale hi de snong bakale hi na dong de du bar snong ngai kan long open ya baro bak wi se mahalang gila ban ni collaborate lang punya tre lang maka jing thui ba khadu kalong ba idon ni gani wi ka ni wi nong shun bamdu ila ribu jenri bamdu ikun sama ga jungi ani tu ipim ni ikun sama kam idon no pri ki bri kun lang sabun ida bo di wan lang to ye ka ba kimla shu ban ye le pri ka jing krni ge jugi ni jing sinja ma mola tan ba sin angai kan long ka ba job bar ka man dang yai tulun na ka por cha por na mar ngin tip kan ka kam in be ki wan phai ni be ki wan phai rei ka jiale ka long kum ki ong ba success rate ka national level ka long hardly 3 to 4% tini ki success rate yi Bynta ka long about 20%. Siya ka maulai tahun dorbar penyerap yaki hakaba ki ladap sedang menhar kasin ke peningkong nilai rap iki ndulak inda kasin nilai sakatan laktam ban kejing nirap kalong ban persyan dia kejing Ïakhun joki persya dia drugs kawai ke baglala ban lek kalong ba kadu lai ko mut ki nong snong ki balangop ka jesi jong ke jingkerni drugs ki la yo ya ka counseling bat akan ke counseling ke balane ndru benai Bynta ni lapan biang ki kerjaan ya ke tahun debar ba ai ke bam cerasa baki wi jing don kam bat dakan ni jing pelat cucu ya kan ke second installment minang kwa ban intensify ban kam penjur cucu ya ka jing persyamban wing bat tengkong ni kan ka jing snew jom ki drugs na kan ka jela ka jomi